Ассаламу алейкум. Урматтуу Бишкек кабардын көрөрмандары, алыска жактан көрүп жаткан биздин YouTube сүйүүчүлөр, унаа сүйүүчүлөр. Эфирде кайрадан биз Бишкек кабар бүгүн 2020-жылдын 1-февралы авторунок Бишкек япошкаларды көрсөтүүнүн 1-бөлүгүн баштамакчыбыз. Көңүл экранга буруңуздар, биз көрсөтүүнү баштайбыз. Toyota Estimo, жылы 2003, 3 объем, передний привод, баасы $6,700, номери 554 81 89 89. Honda Odyssey Absolute, жылы 2004, объем 2.4, коробка автомат. Пробег 244, пробег оригинал дейт. Состояние идеальное. Баасы $5,300, келишимдүү түрдө сүйлөшөбүз. Номери 0501 02 07 08. Honda Fit, жылы 2002, объем 1.3, $4,700. Родной краска. Идеальное состояние, пробег 199, алдыңкы терезесинде бираз трещиналар кетиптир. Номери 0505 60 20 88. Toyota East, жылы 2004, объем 1.5, автомат. Пробег 135, баасы $5,200, номери 0759 66 63. Honda Fit, жылы 2008, объем 1.5, вариатор, 144 пробег, расход трассада 5 дейт, шаар ичинде 7-8, баасы $6,700, номери 0557 69 69 62. Toyota Novak, 224, пробег, жылы 2003, 2 объем, автомат. Баасы $5,800, номери 778 14 50 43. Дагы бир номер бар, 559 57 67 87. Honda Inspire, 194 пробег, жылы 2003, 3 объем, очень срочно дейт. $6,600, номери 0702 44 44 06. Honda Odyssey Absolute, жылы 2002, 2.3, $4,800, номери 0708 44 05. Toyota Leon, жылы 2003, объем 1.5, $6,700, номери 0507 02 00 04. Toyota Mark 2, жылы 2003, 2.5, автомат, $5,700, полный комплектация, номери 771 77 66 45.
Российский номерде Honda Accord, правый руль, жылы 98, 235 пробег, объем 1.8, автомат. $3500. Номері 077 29 46 42. Nissan Sefiro 320 пробег, жылы 2000, 2 объем, автомат. 190 000 сом. Номері 771 68 58 50 555 68 58 50. Honda Step Wagon Patspado. Жыл қайсы екен? 2004. 2 объем. 2 объем, 4 ВД. 4 вода. Белый жемчуг. Қанша додасыз? 7. Болыш қанша алады? Болушу 7, да? Болышы жатыр. Қайсы номерге чалыш керек? 0700 38 33 26. 38 33 26. Honda Odyssey жылы 2002, 3 объем, $5300. Газ, бензин 550, 39, 44, 38. Subaru Legacy BL5 жылы 2005, 2 объем, без турбина. Коробка автомат. $5000. 0702 77 07 57. Қызыл түсті Honda Fit. Жылы 2002, объем 1.3, $4500. 0705 17 89 92. Дағы бір көк түсті Honda Fit. Жылы 2004, объем 1.3, вариатор. Басы $5000. Номері 508 24 50 24. Достар, бұл жерде Toyota Estima унасы срочно салып жататқан. Жылы 2000, объем 3, $5000 еді. Номері 0703 38 37 58. 0772 67 38 58. Honda Inspire жылы 2004, 3 объем, автомат. 176 пробег, $7400. 0773 53 40 40. Subaru Legacy B4 жылы 2000, 2 объем, $3500. 0500 03 03 00. Toyota Corolla Special 209 пробег, жылы 2003, 1.5, автомат. Автозавод, задний камера, арты жақтыдағы, алдыңғы жақтыдағы көрсетіп тұрушы камерасы бар екен. Басы $5700. Номері 0704 13 13 28.
Бұл жерде достар көк түсті Toyota Wish тұрады. Жылы 2004-18 автомат срочно дейді. Негізгі басы $5500. Алдыңғы терезесінде біраз тіршіне кетіп қалып тұр бұл жолы. Номері 0706 10 76 81. Кім екен аға, сіз ба? Болыш қанша екен? Болышы? Болышы $500. $5300 дейді, болышы. Қазір жауап екен, артынан көреміз. Honda Step Wagon Spada. Жақсы состояниеда іздегендер болса, көріңіздер. Полный юбкасы менен үстінде атайымнан да өзгөчө сонун багажниктарды коюп тур. Пробег оригинал дейт, жылы 2003, 2 объем, автомат $7300. Бұл жерде радардың дагы эмеси бар экен. Номери 0706 10 76 81. Достар, мына ушинтип биздин бул чыгарышыбыз аягына чыгып атат. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, анда лайк басып коюңуздар. Сиздерге жаккан болсо, кийинки чыгарышты күтүп туруңуздар.